Bereu. jhep ha Jowai hadin wada sengek hiwat wokit na duk ko sotrik ubnai wa ar hajar ar pau ar dalang da kemai wada jrong bahai na lor was matung kamtam hayau musiang. Wei wa perchang wo lai thau kat wan jrong ini jhep de wara yo measuring tape wa jrong le pau meter na mo chispa fit da chem to ubut bian wadang tam da jhep sakam wa chipau hadu ar pau meter. Ite to ye jhep wa em hajan gayung kre kam udisi Jowai. Jhep wan wa em hajan Thomas Johnson at college to iwa jrong chu. Ye ni iwa da poi kam wa san pau hadu unru pau meter. Wei waro de lang da em jrong kam wa pra pau hadu chispa meter. Kidukan wa da khang da em gi khande teli ki wa em hajan jhep wa em hajan gayung kre kam udisi. Ki wa da khang ne da wom ne cha de yesma. Kat wa kiwi wan wa em hajan ini jhep iwam pu em khang da penjor ki de thang dhum. Wei wa ye kalam wa ki da ongki wa boy ye ki ukhang manda jor lang jhep akhmat dukan. Hagani kata yaw le daw sedang sakachat sukra ka sin rai Jowai ka wadaw pengkut hagani ka arpaw soterik de walai mi chayaw musiang. Tang wadang yuk hor uki jhep han laga yung bichar high court ka Meghalaya da pha ko ye ka JHADC wa ka Jowai municipal board wa kitno hadin wa ye le mukot duma ka senjuk wa hechnong Jowai. Hei wa ye ka mukot duma daw chong bichar biang hagani ka arpaw tere.